Жапарбек Туратович, кечиресиз. Bunu ötmeye kalsa bir şey yok ama bu yüzden de işlet vergen. Ya bana mı olacaktı? Niye ötmeye kalsa bir şey yok ama? Aparat işliyor olacak. Bir aparat adam neyse bastığa işleyip basmasa işleyip. Japar Turatoviç. Dinlesiniz. Murat Kale'ye bir mutlu bağlı kalısı için. Japar Turatoviç. Ben 3 gün ötüm. Ben tanışım emasmın. Men oturunuz. Hurmatly deputatlar, maslahat malumat karajаттарын төлөп берди. Biz бар чечимди коллегиалдуу алганбыз. Добуш менен чечебиз. Сурам. Электрондо эмес колго салыңыздар деңер. Мен колго салып өткөрүп бердимби? Кайда мыйзам болду деди. Кайра ачык добушта берип бердим. Кол менен бекитип эмес деди, ачык окуп бердим. Айтып бердим. Бул каршы болду, бул калыс болду деп. Эмне себеби мыйзамсыз? Ертең айсы тұтыз 23 мен балалар көпшілік доғыш. Өтпеді. Сұңыз беріңіздер, қайдан доғыш берді? Жоқ, болды. Су демейсің, өткен жоқ. Өткен жоқ. 22 бұл мен қол қойылмаймын ол депутаттар. Регламентте жазылған. Көпшілік доғыш менді. Бұл жерде біз елге қайда düşmanlıkın қолын болса, өзінің қолымыз бермекші. Тура емес пе? Шағырға, мысалы үшін қанша шығындар беріп Бүгін азыр бүгін юстицияның өкілшілігі жоқ болған себебінен өтпей қалды. Қазір жерде дөңк болып жатты да. Ушуну кейінгі сессияға біз қарап берейік. Кейінгі сессияға алса болады, правильно? Тұраға. Юстиция немен шақыртпайлы ол сессия вақытына шейін. Айрағанап түсіндіріп берсін. Бирок, bir ay sağlık çoğulmaydı da. Kim gezler? Bücret gezler mi? Yok, bütün alaylık. Japar Turatович. Artık bu meseleye geldiğinde ötmeye kaldı. Aldı da, artık hatırlanacak. Bu ötmeye kalsa niye kaytarışıyorlar? Ben karşılasın, olmasa kim geliyor oraya? Bu zaman biz aşkla ötüşüz. Deputatlar, aldıranışlarınız, mesele müddetleri alındı. Алған тоқтауындарды негіз қатар доғышы қойым. Құрметті депутаттар. Жапарбек Туратович, кешіріп тұрсыз. Мәселе азыр мындай болды. 22-11-4 болды. Даже аппараттар барлық депутаттың тізмесі де шықпайды. Мен ойымша аппарат жақсы істемей кетті. Қолға да доғышқа салсаң үшін жақсы болады. Мен үшін қайрат шақыртып қолға салайды, аппараттар шықпай шейін шығып болды. Japar Turatович. Bir minut. Hurmatly kollegalar, mındayda egerde ушул маселени калтырып, анда барлык маселени кайрадан баштан кылып керек. Туруле дош өттү, бул Жапар Туратович күн тартибине кирген. Hurmatly депутаттар, Жапарбек Туратович берди, мен сунуш кылдым. Жапар Туратович. Мен ойымча туруле маселеси биздин юрист негизине коюп, мына. Юрист кана? Жапар Туратович, yapma desede koyun, 38'de golaj oldu. Bu sene 39'da var. Anlıyorum görmedim. Аппаратта şey şu. Қолға салайды. Анда қолға салған мененчи, бұл жерде мындай. Сунуш бериле, кайрадан сунушту кайтарып алганчы. Сунуш бериле. Bunu ертең жооп берет. Неде жазылса ким не көргенчи. Десем маматтан сунуш берет. Сунушту так бериңиз. Мына стенограмма. Жапар Туратович. Hazırlıklı verilgen doğuş aparatta işenmegендіктен қайрадан шақыртып алып қолға салсақ деген. Жоқ, қолға мен мақұл меселе кейін қайрадан электрон қосып берем. Анда Есенов Академич, сіздің сунушуңузду қолға салам, азыркы сунушту кайтарып алыңыз. Ушундайбы? Аппарат төлөй аламы? Кайтарууга акчасы барбы? Зат капабыз. Өзү чечет. Есенов Академичтин сунушу боюнча сунушту кайра чакырып алуу боюнча кошулган урматтуу депутаттар. Жапар Туратович. Не var? Sunuş жатат. Жапар Туратович, анда мен дагы сунуш берип койбойм, артында маселени карап Давайте. Если мамакаевичтин спрос бош болгон. О, сунуштан кийин аны беребиз. Мен Николай Скорбач каршымын, мен айтама, бейля. Не лай деп туруп койсуңар. Жоқ, мен дагы каршы болдум да, Жапар Туратович, мен дагы кызыктармын ошол жыйнаганда. Бирок ошол нейинде өтпөй калды да. Урматтуу депутаттар. Урматтуу келип, дош коюп. Есен Мамакаевич сунуш берди. Сунушту сатып алып, кайрадан баягы сунуш чакыртып боюнча дош болгон. Дош берип алыңыздар.
Keyingi siz yapatırlar mı? Şunu süzmeyin. Жапарбек Тураныч, мына эле мынчалык жоопкерчиликтен корксо бул жерде отурушун. Да, mesela- Эң жүн алгандан кийин, эң жүн алгандан кийин. Бул жерде апсей коллегамдар жанаган берет мыйзамсыз. Бул жерде эки жол жазылып турат. Бюджеттен берсең мыйзамсыз, асфальттан берсең мыйзамдуу. Биз асфальттан берип турабыз. Эми кайра ушул сөздү кайтара бериштин кереги жок. Мыйзамсыз деп, мыйзамдуу деп. Hurmat deputatlar, mına var. Doğuşun koyup, kim kalanlar doğuş versin, benim bir şey tapmayacağım. Sizin sorunuz, Absiyet Normaç'ın kiyince kapsısını da suç doğuş var, Hurmat deputatlar. Doğuş ver bana. Acil suç. Açık doğuşta var. Onda ben sayılırsan ben şüpheler, bu kişi deputatların aktarları öğretmenler. Hurmat deputatlar, Hurmat deputatlar, gayet sizin hakkınızda. Bunlar, fazla düşündü oldu. Жапарбек Тураныч. Жапар Тураныч. Мына салмасаты болса туура айтты да. Бул мына 2-3 жол салып алды. Бир жиндин мойнундай болду. Мындайлар байлыкчы, ата бабасынан колубузду көтөрөлүкчү. Ана чөпкөлөрдө ким пермеденичи. Сизге кыйналат. Aparat istedin değil mi? Жапар Тураныч. Аппарат эки жол иштеген жок да, бул дагы бир нерсени белгисиздик. Başladı. İşteydi. Bayağı karasana. İşte. Hayır, bayağı karasana saatleri okuyorum, bilmiyorum. Hayır, onda ötmeyince bayağı karasana. Ne onu tasar bayağı? Hakem ama okuyorum, bilmiyorum. Ötmeden istersen, bir anda. İşte bayağı karasana. İşte köpçülük deputatlar sözmen alaksa doğuş berişpey жатат. Азыр иштебей калды аппарат. Жапар Тураныч, аппаратта телефондар жок. Урматтуулар, чаржайып болуп кетти. Сизге мындай сунуш. Катты өткөзүн. Bir sıra urmatlar katladır ödüyoruz. Anan oşakta biz aparat işlerden takta alırız. Anan keyin hesabımızı anlamasını koyalım. Katta ötközlerim Japarbek Tuраныч geçiriz. Aparatlaşlarımız geçiriz. Anda bırak şeylikler anda baktığın başına karıştırız gerekli. Burada hiç kanal sermeniye yok. Ermeyen için bu öpüle kalsa işbirliğe kalır aparat. Boşun ve doktor dostlamayız. Buna da bazılarına indiriyoruz ben. Bunu söyleyeyim. Terbiyesiz vermezsem Japar ikaz verir bu. Terbiyesiz bana geliyor. Екі жол өтпей қалды. Далтыралы кейінгісі тақта қарап береді отыр. Мен қарсы емеспін. Емне үшін бұл жақтан өтпей қалса біз дағы іштебей қалыш керек аппарат. Теrbiyesiz bana etmedi dedi. Жоқ. Мыйзамсыз болып қалады. Юристерден сұраш керек. Екі жол затқа қайтып отыр. Рахмат. Ne de sunuş var. Benim hazır sandıkta ötmedi de. İki yol ötmedi. 22. sunuş oldu da onun için kusura koyarız. Abi say olmuştun demesine. Жапарбек Тураныч, да, biz boş bolamыз. Бирок биз 39 депутат каттасак, 37 депутат болос берсе, же каршымыз, же калысыбыз, же бар жолу билбейм. Аппарат иштеген ошол да. Аппарат таштан сунушу туура эле, кайрадан каттап өтө эле, эгерде өтпөй калса, пожалуйста. Hazır bana katlı ödüm. Ben sunuşum. Aparatlaşlar. Bunlar da sunuşu beri altına ben bu kadar ötüyorsun istiyorca. Sunuşu beri bu kadar kadar. Sadınız doğuş var. Sunuşu beri. Alpiniz duvar klas. Aparatlaşlar. Yani sonuçta katı oldum da. Ha. Bitti koyuz. Sunuşum. Afsalda katlar verip joktorun alу için maksatında alttır. Fanki sesini alttır maksatında doğuşta sonuç koyun. Sonuçta, doğuşmayan Hurmat deputatlar. Эгер өтпөй калса эмне болот? Кийинкиге да коюп коет. Bu sonuçta unutmadı. Japar Tuраныч. Аппарат иштебей жатма, карасаңыз. Ya cana kolgola sağlanırsın kolgola şu. Hepsinin üstüne salgılaç kolgola. Biliyorum da sen. Japar Tuраныч. Anda Hurmat deputatlar, akbaranı taşlamıştın. Neme, Hurmatlı deputatlar, size жаздырма, kimge голос берди?
есептік комиссиясы фамилияға жазып қойыңыздар, кейін өкілеттіктерінде. Ақпарат таштар үшін ұсынушы мешіт дошылығын 10 миллион дауыс береді, ашық түрінде. Мақұл деген депутаттар дауыс беріп қойыңыздар. 10 миллион. Қарсы. 1 қарсы, 10 миллион. 2 қарсы, 3. Есеп қола, есеп комиссиясы. 10 миллионға қанша қарсы? Жапар Бектуатович, бұл аппарат қандай ішеді? Екі қарсы. Жаңа екі голос берген жоқ. Қалғандар шығып отпай 37-38 болды. Бұған неге сомнениеңіз болды? Мен түсінбедім. Қарабайсыздар ғой. Қолға салып өтті. Құрметті депутаттар, ені қолға саламыз екіншісі. Есен Мамат Кәрімовичтен Жапардач, бірінші апта қайтара албайсыз ба? Götürme, katak var ha? Cenab-ı elektronik görüşmelerinde hürmetli депутаттар, yeni öttü. Bayağı bir elektronik görüşmelerinde kaytarmaz götürmekten. Onun makul yeni deputatlar görüşmek olurlar. Elektronik görüşü kaytar almayınca, esite olurlar. Makul. Karşı. Есептік комиссиясы іштесін азыр. Makul yeni Өткөн жоқ азыр. Makul yeni esite olurlar. Akıl yapılmaz. Makul görüşmek olurlar. Bardığınızda doğuş verinize, birinizler kötörmeyizler. Ola. Makul denir. Bari iki sunuştan kaytarmayınca, müzak çelik değil bu deputatlar. İki sunuştan kaytarmayınca makul denir deputatlar, hoş vermişler. Жапар Бектуатович, анда біздің мынау немemiz bir şeyler su koydu bir şey kelip koyuyor. Tuttunuz, gitti bana sana. Esne konuda Ahmet Kılıç. Makul denir, kaytarmayınca iki sunuş elektronik hoş vermişler. Akıllı Kılıç, sevgili çocuklarımız, ekibimizden Hürmetli deputatlar, buna televizyonda düzleştirdiniz. Kança doğuş Ahmet Kılıç? 26. Мыйзам бузулду. Неге? Есептөө комиссиясын биз койгон жокпуз. Мирас Мирамович, азыр düzleştirde кетет. Ушунсен, көрмөсүнөр. Мен болоско салып бекиткенмин. Секретариат есептөө комиссиясын болушуп отурат, депчи. Ahmet Kılıç, kança oldu? 26. Yeni doğuşları götürüyoruz hürmetli deputatlar. Birinci Esen Mehmet Kərimiçlikin doğuşunu koyun. Sebebi sizler aparat peşemesini gösterip kaydan 10 milyon doğuş götürüyoruz. Sunuşunu kaymak koyun. Sunuşunuzu kaydan koyunuz. Шаһардын бюджетин 80 миллион 90 миллион көбөйтүү планы толук аткаруу үчүн шаһардын бюджетине 6 миллион сомдун тегерегинде акчаны өткөн жылы калдыктан налогдун 30 сатылымга бөлүп берүү боюнча сунуш. Контракт менен. Makul деген депутаттар, doğuş деп koyunuzlar. Esip koyunuzlar, tak. Tak esiptenizer. Kötetmezler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 gen. Gözünüz Ne kalsın? Yeni hürmetli deputatlar 23 doğuşka yer oldu. 20 karşı hürmetli deputatlar. Karşılar. Bekletos'ka maaş isteyen için yazmam. Kadarınca Kamçı Kamil'in maaş sahip Aygül Salima Yarkına Yüzüke Dargın karşı. Ulan yok bakalım yazı tasan istemiyorum ben. Kalıs. Men Ormon. Amat Bekov. Karimbek. Kalıslar. Так, Ahmet Ali, Üsbek Akımayevich, Raşif. Daha 5 yıl bakımda dokmanlık. 2025 жылға белгіленген 15 gün толық оқып, түсіндіріп, айтып. Елдің барлық хабарлар болуш керек. Бізден башкалары хабары жоқ. Жапар Турач. Var, ne alayım hürmetli deputatlar. Biz Жапар Турач, менде сунуш бардан, азыр менде сессия өтүүдө. Ким каалаган микрофонду басып o сүйлөйт. şunu айтайын деп жатырмын. Мына төрага сизден уруксат алып сүйлөш керек. Анан экинчиден, коомдук укугу болгондо Масал маалымат каражат бар эле доюрда. Üsbek Akımayevich. Бизде материалдар бар, шуну окуп атат да биз жөн эле убакытты кетирип отурабыз. Турат го бизде бул маалымат. Hürmetli deputatlar, mındaqlaylik. 4 yıl ынтымакмен иштедик. Анан бул жерде эптеп сүйлөп көрмөгөндөн токтотойм деп айтам мен, ачык айтып коюм силерге. Уруксат сурап, анан кийин алыңыздар,
Бул жерде биздин биринчи вице-мэрибиз жакшына баяндама жасалды. 3 мүнөт убактыңыз калды. Сайден эки матч бүтүрүп коюңуз бул жолу. Рахмат. Жолда бир каршы жөндөр басылып калды турчу. Эме техника куманамаш, качып калды. Az boşluğa mı 38'ler açıldı. Karar. Makul 34 bir karşı sonuç kabul alındı. Sekreter öz işin başları olup hürmetli deputatlar bugünkü sessiyaga, Katar'da sessiyaga turuklu deputatlık komisyonlardan karalып, turuklu deputatlık komisyonu kengeytilген tartipte batık komisyonlarga kabul verilgen. Bir cumadan aşırı vakit kengeydi karap. Oş şartının быйылкы 2020 жылга карата жергиликтүү бюджеттин долбоорун Ош шаар мэриясы чыккан кеңири талкуулап, негизинен ушул 3 маселени, андан сырткары дагы маселелер бар. Бүгүнкү сессиянын күн тартибине биз сунуштаганбыз. Бул маселелер үчөө тең, мен жогоруда айткандай, турук депутат комиссиялардан өткөн сессияга сунушталып жатат. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча кандай сунуш бар? Beklesin de. Salt türlü bir gelmez. Şu karavastan korkudan жетүүгө өшtü. Benim otursun. Rahmat. Bakıyorsunuz. Жанагы сонуңузда бар экен? Kim? Жанагы Сулайман Тоожер эмес. Спецсовет. Ошол киши башка дагы айткан 70 факты далили менен депчи. Видеосу менен барды. Ошону булдан контроль кылыш керек да. Болбосо биз айттык, мен дагы макулмун, кошулуп иштеп берейин, бюджетиңерди көбөйткөнгө жардам берейин деп. Буларды вообще иштен айдаш керек. Рахмат. Налогово. Негизги Теткан Советке, если депутат, если делегаттар болуп турасың, биринчиден билиш керек, кимдер текшере алат, кимдерге уруксат бар текшерүү, кимдерге алар өкмөттү көргүзө алат. Ошон үчүн аны сонун бекиттин уровенде сеники да ошондой болуп кетти. Мен мэрге дагы сунуш берген. Ошону бизге бошуп бериңиз. Жетекчилерден биз барып жеринде текшерели деп. Ошондо бошуп берген. Жетеги башка бизден депутаттар эмес, башкалар бош. Мен ошонун негизинде айттым. Ол сонунун келгени, мен дегеним кандай экенин мен билбейм. Мен просто айттым, мен максатым бюджетти көбөйтүштүр бошорамын. Силер көбөйтөбөй отурасыңар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо бүттү. Анда биз токтомго түшүбүз керек. Токтом негизинен баардыгыңарга таркатып берилген. Мен шаар кеңешинин төрагасы катары акырында жыйынтап коюп, бул маанилүү маселе, урматтуу депутаттар. Албетте ар бир депутат шаардын өсүп өнүшү үчүн, бюджети көбөйүш үчүн